төрөлгөнбүз, ошону айтып өтөлү. Андан кийин баштайлы. Кеттик ана. Атың ким? Эрбол. 11 ноябрь туугандар. Жакшы экен, кеттик. Атың ким? Айдос. Айдос канчанчы ноябрда төрөлдүңүз? 6. Рахмат. Марлен. 2 ноябрь. 2 ноябрь. Жакшы экен. Мен өзү 1993 туулгам, 28 сентябрда. Мына досторум барлыгы чык-чыкыр өтөп, көңүлдөн өтө албадым да. Анан алдагым келбеди. Атым Дагазы. Ана şu досума 4 сабыр айтып берейин. Жаштыгымда жазган элем. Айтпайм мен отурганда баары ноябрда турган эмесмин да. Су көтөргөн баканың суулугунан үзүлсүн, 15-ти жашырган оромонун үзүлсүн. Рахмат. Рахмат. Сага дагы рахмат. Отуруп тура бергениңиздер. Кол чалып койлоо керексиз туугандар. Рахмат. Жакындан чыгала келиңиз. Кеттик. Айталы. Атың ким? Бактияр 18 ноябрь. 18 жерден келет экен, э? Кеттик. Fatma 29 ноябрь. Эң жакшы. Кайрам 7 ноябрь. 7 ноябрь. Нурхан 1 ноябрь. Кол чабуулар туугандар. Рахмат. Мына калган. Жакыныраак туралым. Эң кичине бала сен бияка кел. Калгандар бир катарга силерде. Азырында кылабыз. Оюнубуздун шарты чөнөкөй эле. Урматтуу айымдар жана мырзалар. Мен биринчи жигитке бир санды айтып турам. Ошол жигитибиз сан айтса, ошонун кийинкисин орусча, кыргызча кылып санап кетебиз. Келиштик, э? Адашкандарды оюндан четкетебиз. Түшүндүк, э? Азаматтар, биринчи мына ошол жигит кайсыл санды айтса, ошонун кийинкини орусча, кыргызча кылып айтып кетебиз. Түшүндүк, э? Баштадыганда биринчи жигитибизден кеттик. 1. Адинен кийин бир келебиздер да? İşte dur. Birincisi geçirinde uşunday adашпайлы. Түшүндүк, э? Кеттик ана. Баштадык. Биринчи жигитибиз айтат. 1. 2. Өзүң 2. Рахмат. Кол чабуулар туугандар, кол чаппады келиңиздер. Ордон соң келиңиз. Кеттик айталы. Кийинки санды айтабыз. 11. Сага биринчиси geçirinde болсун, э? Кеттик ана. Башкадан айталы. 50. 2. Özüm 2. Sen dagı. Кандай кылалы? Сен бир кадырга сөйлө, жакыныраак. Эми бул жигиттин кийинки шарты өтөлө. Эче берип туралы. Кийинки шартта бул жигит катышпайт, мен алдыда турам, сиздер катышасыздар. Түзсүзлерби болсо, түзүрөк. Жок. Башкача шартта өтөбүз. Кийинки шарты мындай. Улуттук тамактардын атын атайбыз, урматтуу излер. Келиштик, э? Эгерде ким атай албай калса, оюндан бирөөбүз кетебиз. Түшүндүк, э? Кеттик ана. Баштадык. Улуттук тамактардын атын айталы. 5 бармак. Эгерде туугандар ошол улуттук тамактар кыргыздардын тамагы болсо, кол чаап турушты унутпайлы, э, туугандар. Анан эгерде кыргыздардын тамагы болбосо, кол чаппай калыңыздар. Кеттик ана. Гүлчатай кыргыздыкы? Кол чабуулар. Кеттик. Крутотала. Кол чабуулар келиңиздер. Кеттик. Плов. Кыргыздыкы туугандар? Кол чаппайлы банда, кыргыздык болсо эгерде. Рахмат, анча кыргызча болду. Кеттик. Кайрадан улантабыз, улуттук тамактар. Борсок. Кол чабуулар. Кеттик. Мастава дейт туугандар. Кыргыздыгы? Өзүңүз мастава. Рахмат эжеге. Отураңыз эжеңиз. Кол чабуулар. Эми мындай, кийинки шарты улуттук тамактарды айтып өттүк. Кийинкиси машиналардын атын атайбыз эми. Эгерде жакшынакай машиналардын атын атай албай калсаңыздар, оюндан кетебиз. Машиналарды кыргыздыкы ояктыкы дебейин, ошондуктан ар кандай машиналарды айтсаңыздар болот. Келиштик, э? Кеттик ана. Баштадык машиналардын атына. Гольф. Lexus. Жигули. Opel. BMW. Audi. Москвич. Запорожье. Чайка. Рахмат. Mazda. Opel.
Opel, birinizga qaytalamayın çok ha? Gençlik kadar. Honda. Honda. Mercedes. Mercedes. Matiz. Matiz. Audi. Audi. Tico. Tico. Toyota. Traktör. Traktör. Жақсы? Damas. Damas. Matiz. Matiz. Evi aytmayız. Qaytalamayın yok. Kettik. Zil. Zil. Hyundai. Hyundai. Победа. Победа. Porter. Porter. Sizdeki Hyundai jana Porter alışık mı ha? Rahmat. Kol şapkalı özünüz Hyundai. Жақынырақ тұра келесің, жақынырақ. Мұнда машиналардың атын айттыңыздар, машиналардың запчастарын айтамыз. Келістігі? Егерде кім айта алмай қалса, ойындан шеттетеміз. Түсінікті, кеттік адам машиналардың запчастары. Мотор. Porsche. Porsche. Шина. Шина. Қандай? Шина. Жақсы. Шатун. Шатун. Свеча. Свеча. Қандай? Сплея. Тормоз. Тормоз. Газ. Скорость. Ручник. Ручник. Прикладка. Прикладка дейді. Жақсы кеттік. Мобина. Мобина. Багаж. Радиатор. Радиатор. Глушник. Глушитель. Жақсы. Капот. Капот. Баллон. Баллон. Ящик. Ящик. Руль. Руль. Ходовой. Ходовой. Айник. Айник. Жақсы. Рулевой. Рулевой. Жақсы. Навигатор. Навигатор бар ма? Қосамал, кеттік. Бір. Шаровой. Шаровой. Айтылып тұр, басқа айтылар, кеттік. Шаровой айтылеге, ходовой айтылды. Кеттік. Спица. Спиция? Бұл қандай жеге же? Спиция. Оля сәбәттік екен тұғанда. Ашкен, кеттік. Кардан. Кардан. Кузов. Bir. Кузов. Kuzov тұғандар. Қолшапал келді, ең жақсы. Кеттік. Зажигание. 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 Насос. Насос тұғандар. Қолшапал келді. Жақсы. Кеттік. Замок. Замок. Ключ. Ключ тұғандар. Қолшалар келді, ең жақсы. Кеттік. Сиденье. Сиденье. Багаж. Багаж айтылды, басқа. Аккумулятор. Аккумулятор. Жақсы? Корпус. Корпус. Айтылған, басқа. Айтылды, кузов деп оқпай. Корпус айтылы отырғанда. Қолша қойды кездер, айтылмады. Ақылында, есеп қалды, кеттік. Bir. Диска. Диска. Покрышка. Покрышка doğru. Başka. Kеттік. Bir. Камер. Kamil doğru. Başka. Kеттік. Буфер. Қандай? Буфер. Kеттік. Мимоз. Задний мост doğru. Başka. Bir. Фар. Far doğru. Лампочкасы. Крыло. Крыло. Ой, де kеттік. Bir. Ящик. Есік айтылды. Екі. Ешкім айтпай тұр, ала тұрмады. Торпеда. Торпеда. Кеттік. Педометр. Айтылды. Басқа. Фара. Фар айтылды. Басқа. Bir. Екі.
aylanayda turishib turadi. 2-6 vampir debdi ona. Qashqaga. Qirol aytilgan. 1 2 rol aytildi. 2 jari aytildi. Taxametr aytildi to'g'ri. O'lchab olgan. Pedametr. Aytildi. 1 2 filtr to'g'ri. Remen to'g'ri. Remen. 1 2 Воздушный фильтр deydi to'g'ri. Qachon Rushni. Rushni aytilgan. Aytilgan o'zaqdan, Bir boshqa. Aytilgan. Rushni aytildimi to'g'ri? Onda qo'lcha olgansiz, aytilamiz. Aytilgan. Kapot. Kapot. Aytilgan. Boshqa. Bir bagajda aytilgan. Aytilgan bagajda. 2 jarım 3 rakam. Ese to'g'ri. Senga bu ese atınız kim? Darxanachi. Bu darxanachizni boyaga stoqni ishga olsangiz bo'lib ketadi. Qachon bo'lsa kelsa. Eng yaxshi. Azamatlar, men hozirga turib teng qisqacha beleklar bor, shu beleklarni o'rnida. O'sha hozirga turib beleklarni olamiz. Sardoyim bor bo'lsa, shunday yaxshi kunlarda jiraverishingizlarni qamaymiz. Qarabog'ingizlar, o'rg'ongizlar, o'ltiramizlar. Alayli to'g'rilar, bu biz endi sentir aytdilar. 2 yoshdan uyinda yaxshilaqay tamoqlar olsin, yaxshilaylar. Yaxshilaqay mashinalar olsin, yaxshilaylar. Mashinalari buzilmashdi shunday zapchastlar olsin to'g'rilar. 2 yosh baxtli olsin deb bir qo'l chaqirgan. Rahmat. Alayli men bu yigitga 1-2 so'rov bilan qayirlayman, undan keyin bu yigitga da jing'ina belak to'laydi. Kattagina ating kim? Aydos. Aydos. Apangni yaxshi ko'rasizmi? Qantib? Qantib. Qantib, azamatsan. Rahmat. Aydos bugun qanday to'y bo'ldi? Uylanib o'tadi. Kattago 2 yoshli otini bilasizmi? 2 yoshli otini bilasizmi? Bu yoqdagi bolalar oti kim? Eng yaxshi. Gorbek. Gorbek. Gorbekdan bu yerdagi qizning oti kim? Nurejam. Ejesa, qo'lchoqlar to'g'ri. Anandagi bir so'roq. Sening suyganing bormi? Yo'q. Yo'qmi? Azamatsan, bir beleklar qolgan. Qo'lchoqlar. O'ziga keladi. Azamatsan. Barbo. O'shunday sendagi videoni yaxshilab qo'yib qo'ygan, azamatsan. Rahmat. Qo'lchoqlar tug'ilgan kuni bo'lib qoldi. Kezib bereli, bu yerdagi 2 yoshli o'qituvchisiz Ayashada Ayshinglar jamoatini chaqiralar. Taqrir etganda To'g'ribekdan Ayashada Ayshinglar jamoati, Abdulla Koz boshligan, Sayra Ijrochi boshligan Ayashada Ayshinglar jamoati. Kelingizlar. O'shundayli Nurisa qizlar Ayashada Ayshinglar jamoati. Po'lat Koz boshligan Aytolov Ijrochi boshligan Ayashada Ayshinglar. Kelib qo'yingizlar. Oğlan. Qo'lchoqlar qo'ygan. Rahmat. Kel siz. Qimmatli janob mas'ul shu to'yning kubalari. Mana bugun Ayash ulug' Do'rbekning jana Ayash keliniz Nurizaning umrida birinchi joli jana 40 jol bo'lib жатқан aql pötüyden to'yinda kuba bo'lib o'tirganmiz. Shundan paydalanib ularga chindan sog'lik, uzoq umr Bakıp alayık alayız. Kanmaşka koluna hiç kaçar üzülmesin. Akıllı oldular. Aytqaningizlar kelsin, qolganimiz xo'shlanadi, he? Shunday turib turibsizlar. Nurisa qizimizdan Ayashada Ayshinglar jamoatiga so'z. Bu dunyodagi eng bir yaxshiliklar sizlarga bo'lsin. Baxtli bo'linglar.
Рахмат, қабыл болсын айтуға тілеңіздер. Құрметті аяқ шыдайшылар, қалғаныңыз қошталы, тапып алмайын жоқ, белектерді өргеніздер. Андан ары жарым саат тығыр сіздерге шақырталы. Бұл жердегі Тоғырбек мырзаның қошыналар жамаатын шақыралы. Азым ағамыз баштаған Беғай жоғыштыған қошыналар жамааты чоғы келіп қойылы. Ошылдайлы Нұриза қызылыздар қошыналары, Анара ешеуіз баштаған қошыналар командасы чоғы келіңіздер. Жаштарды құттықтайды. Аяшатайшылар жамааты бераз ғордан тұрматын шақырала. Нұрийса келешегімізді қошыналара, Анар ешеуіз баштаған жамаат. Жаны шынайылы, бұл жақтағы аяшатайшылар жамааттан қалып кеткендер сіздердағы чоғу келгенге әрекет қала. Құрметті ушул кеченин меймандары, мына ушул кеченин күбөсү болгон Аяш кызы Нуриза, Меңдоди, мына ушулардын үйлөнүү үлпөт тойлоруна отурат экенбиз. Буларга узун өмүр, ден соолук, иштериге ийгилик, кыргыздын жана айылдын эң алдыңкы жаштарынан болушун биз тилектешпиз. Урматтуу Аяш кызыбыз Нуриза жана күйөө балабыз Тоғырбек, биз силердин бүгүнкү үйлөнүү тойгарда отуруп силерге кааларыбыз. Дүйнөдө ушу биринчи жана акыркы болуп жаткан үйлөнүү тойгар менен куттуктап, ушу Айшаларга чын ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай жана алдыңкы жаштардан болуп жүрө беришиңерди чын жүрөктөн тилектешпиз. Рахмат, келиңиз. Урматтуу эки жаш, бүгүн биз силерди ушул үйлөнүү үлпөтүңөр менен куттуктайбыз. Силерге кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр, турмуш жолунда бири-бириңерди түшүнүүчүлүк менен капа кылбастан жүрүшүңөргө тилектешпин, бактылуу болуңар. Биз силердин ушу мутурайып турганыңарга абдан кубанычтабыз. Рахмат, қалғаныңыз қошыналар, Ушундай өтіп туралы келіңіздер. Ол жердегі Нұриза қызыңыздың қошыналар жамаатына сөз. Командо кечиңиздердин бүгүнкү үйлөнүү тойдун күбөлөрү. Мына бүгүн биздин мамлекетибизде, жалпы эле Кыргызстанда дагы бир жаңы үй бүлө кошулуп турат. Бул биздин кызыбыз Нуриза жана Тоғырбектин үй бүлөсү. Ушул курулган үй бүлө эң бактылуу жана бекем үй бүлөлөрдөн болушун каалайбыз. Көп балдарыңар болсун, элдин алды болууга эч качан жамандык көрбөңүз. Экинчи жагы Нуризанын эжекеси катарында дагы эртеңки сендик күнү менен дагы куттуктаймын. Нуриза бизде мед коллежде бүтүрүүчү курстарда эң алдыңкы окуучубуз болуп эсептелет. Турмушта дагы ушундай окуусун ийгиликтүү окуусундай турмушун дагы ийгиликтүү алып кетет деген ишеничтебиз. Ал эми Тоғырбекти алабыз, ушул Нуризаны бактылуу кылат деген үмүттөбүз. Бактылуу болуңар. Рахмат, келиңиз. Сүйлөсөм силер үчүн сүйлөп кетем. Толкуган ак сүйүүнү тартып өтем. Эки жаш үйлөнүү бактылуу болуп, аруу сени мак тилектер айта кетем. Эки жаш бактылуу болуңар. Рахмат, кабыл болсун, калганыбыз башталат, келиңиздер. Белек печектерди тапшырып, жаштарга куттуктайлы. Чоң той ээлеринде эки жашты куттуктайлы.
Ал эми туугандар айтылган кабыл тілектердің барын жараткандар орнатқан болсам, бактылуу үй бүлө курыңуздар. Келечекте көп бала чакаңыздар болсун дейле. Ал эми туугандар, биз сиздерди зээриктирбейли, коюубуздун экинчи антырагын баштайлы. Мүмкүн болсо, малды жепкөндөр ортого чыгып бийлейбиз, бийлебегендер жүрөбүз. Sarayda özge jakka oyunuz, borulmasın şarayma. Dolar belkim toyunuz, saltanatlı sarayda özge jakka oyunuz, borulmasın şarayma. Nuruna bölegen, şirdin yüzü şarayda, kışı bekmen bölegen, öz bolayın şarayma. Kışı bekmen bölegen, öz bolayın şarayma.
Gözde bir şaldır, görgübette bir şaldır. Gözler almay kempirdi, iki şalda şakşadı. Gözler almay kempirdi, iki şalda şakşadı. Oy oy canay sevdim seni alayım. Oy oy canay sevdim seni alayım. Bir ay etmez bir jol inmesin bir boyum olayım. Bir ay etmez bir jol inmesin bir boyum olayım.
Üçüncüsü tamam tartıldat doğanlar. Tamamınızda katı olsun. Barımız orun alalım. Al endi biz бұл жаққа уақытты кетірмей қалу тілегелерін шақыралы. Андан кейін Жакшытагай конкурсқа даярданып туралы мен баягы сіздерге ескертіп өткөнмүн. Жакшытагай 2 жаш үчүн 4 сап оригиналдуу өзүнөн чыккан Жакшытагай өл саптарыны жазган инсандарга биз белек беребиз деп тугандар. Ошондуктан ошону баарыңыздар эске алып туруңуздар. 2 жашка өзүнүн кол томгасына таанылыптуу 4 сап ыр жазган инсандарга өзгөчө белектерди беребиз тугандар. Аракет кылыңыздар. Андан ары Жакшытагай бийлерди улантабыз. Азыр болсо сөз киргизүүгө чакыралы Доорбек мырзаны, жалпы бир туугандарын чакыралы. Асылхан эже, Манас ага, жашында эле Нурсултан баштаган бир туугандарды. Ошондой эле Нуриса кызыбыз, агалары Абдыразак агабыз баштаган жамаатты жашында эле бир туугандары Адинай, Гүлүмай жашында эле Жаңылай баштаган жалпы бир туугандарын чакыралы. Баарыңыздар чогуу келип коелу.
Rahmat, gelip kalmışlar. Abdurrazak aka, sizlerge geleli, Canlıkbek Cemaatınız bilen koşulun. Kalegi bu jerdegi Doğurbek'ten bir tuğanlara, sizler dağı barыңızдар çoğu kelgenge hareket kılala. Rahmat. Kıyınçılıkta, oğurçılıkta, жақшылықта, жана башка күндөрдө эки жаштын кубанычын тең бөлүшкөн bir туғандарга битте кол чаап койбойлубу туғандар? Рахмат. Bir туғандарга сөз. Кайнагам Доорбек, жеңебиз Нуриза, сиздерди бүгүнкү үйлөнүү тоюңар менен куттуктайбыз. Силерге кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр, бактылуу болгула. Акам Доорбек, жеңем Нуриза, сиздерди бүгүнкү үйлөнүү тоюңуздар менен куттуктайм. Ар дайым бактылуу болуп жүрөңүздөр, ден соолукта болуңуздар, ынтымактуу үй бүлөлөрдөн болуңуздар, көп балалуу болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Рахмат, келиңиздер. Нуриза кызыбыздан bir туғандардан, агалардан баштайлы берчи. Assalamu alaikum, aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Bugungi qarindoshim Nuriza, Beyg'ulov Do'rbekning uyi to'yida turadiganmiz. Barchamizga chindan sog'lik, umr tilayman. Shunday ele Azim akam bilan Jamil shu qizning Beyg'ulovning yaxshiliklarini ko'rsin. Shunday ele olisdan kelgan tugan Jalil akamning otidan, Ahmad akamning otidan, Merajning otidan qutlab ketaman. Baxtli bo'linglar. Урматтуу эки жаш кыз, күйөө бала Доорбек, кош болуңуздар бек болсун. Кармаштан колуңуздар эч качан үзүлбөсүн. Бактылуу болуңуздар. Атеке, эсиңдеби? Кызымдын алгачкы кадамдары. Ошол менен айлар болсо жылдар алмашып. Эрке кызың бой жетип, эркелиги эстен кетип, чоң турмушка өз кадамын таштады. Атаке, дуа кылың, кызыңдын барган жери бакайтсын, суп-сулуу көздөрүнөн бир тамчы жаш акпасын. Ак жолугуң сагынып келин болуп, кеттиң мына өзүңө бүлө болуп. Ата-энең бактын тилеп узаткан соң, бул үйгө да жарык болгун, айдай толуп. Кайнатаңа күйүмдүү келин болгун, кайненеңе келин эмес, кызы болгун. Барынан да сени сүйүп урматтаган жездемдин карегинин теңи болгун. О, Сара. Bir urga, biring obon, biring сөзсүң, бириңе, бириң канат, бириң көзсүң, жаркылдаган жылуулукка жуурулуп, жубайлык турмушуңар гүлдөп өссүн. О, Сара. Сестра моя выходит замуж, женой станет друг она. Наверное, сложно это, да уж, но вот сбылась твоя мечта, улыбка радости сияет, как обручальных два кольца, и пусть любовь у вас пылает, и не будет видна ей конца. О, Сара. Бүгүн той махабаттын чоң майрамы, турмуштун босогосун аттап жаңы дарыядан экөөңөрдүн агымын ар дайым бирге асуундан ары. Эжем Нуриза, жездем Доорбек, силерге дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды каалайм. Спасибо. Келиңиз. Бактылуу болуңуздар, жеңем менен акам. Кошо. Кошо тургандар, эң жакшы болот деп болду. Калган болсо да коштал, келиңиздер да. Белектерди берели, жаштардан куттайлар. Были влюбленной парой, стали жених с невестой. Праздник на удивление, ярче солнце только. До головокружения, сладкое слово. Свадьба, обручальных два кольца. Свадьба, неразлучные сердца. Свадьба, светлый день для молодых. Свадьба,
келіңіздер. Мен асығай салып туралы жаштыға естеліге суретке түшкен соң. Арбайын сіздердің сұртыдағы мұншыдай тойлар болсан, бақытты болсын екі жаш. Ал енді емес, қайраған екі жаш ортауы шақырады. Мен асығай жатып келіңіздер. Жақын достарға бақша келелі. Tatlı ol, tork kesi o evde. En yaşta çalıştığıyla, en yaşta da tuğan derece. Ampası, ay salkın eşerse. Nuri İsa kızılsın atansa, azın bir gün olsa. Ampası, boyu şamal eşerse şaklalı. Kutay ortayla geliriz. Kalgan tuğanlar mümkün olsa orunduklarım toltura oturalım. En tatlı olan torktura. Yaşamımızlar olay uçta şirin olsun. Karmaşlamamızlar pörlükte olanı. Baktulu ömür sürüldür dedi. Ulan bıçakta koş kollap karmayınlağa çoğu karmaylı gelirse. Uşul torktum iki bölüme böleyle. Eğer de tuğanlar kim tork çekisi gelgen olsa kol çarpmayamazlar. Kol çarpmadırga tork vereyim sonra. Uşul жақсыға torttan sizlerde uşul yaşar yetkizgen arada suat elilerge oğul sildirele. Biz de birlikte moçaktan başlayın geliniz. Sizlerde toyunuzlar oldu, köprümeyi gitmez. İlk yaşta özünüzün şahınızda cümün, şahın da sorgulara. Bir de çekim kaldı gelirse. Dostluğunuza reklam olsa. Dostluktun şerifin tambağa. Dostlar bol çabuk mu gelirse? Hadi yola koyalım gelirse. Bir kalı karamayla, bir kalı ne? Yaşamımızlar arayın şirin olsun. Ak boğularda yak boğula, jamanlıktan sak boğula. O yaşalı baklı olup, öp balalı boğula. Bana uşul torkun en tatlı şirin alıp, birbirini sevmek edip boğula. Suyu oda, jadır etsen. Suyu oldu, yanar etsin, öldüm olsa, bağlar etsin. Suyu söndü. Urvatı içer. Jegeniger tork bolsam, içkeniger sok bolsam. Aydağanlar fork bolsam, düşmanlar çok bolsam.
Oynamanlar bilyard olsun, çok dengede bilyard olsun. Bilyardlar kündün күнгі оборот olsun, egerde kim kol çapra koysa, uşunun bari naborot olsa. İlayim оборот olsun, başkulu üyün olur olsa neyle. Rahmat, oradan alsın gerekse. Ornavalı, 2 yaştan dostları sözgü dayırdan turalı, biz жана ескерткен жанагы жаштагай белектерди берип, жаштагай конкурста өткөрүлө тугандар. 2 жаш орун алсаңыздар болот, сыйлуу отурду келиңиздер. Биз бул жерге чакыралы, бул жердеги агалар баарыңыздар отуруп туралы келиңиздер. Орундуктан орун алабыз. Жана эскертип өткөндөй эле 2 жашка өзүнүн кол тамгасына таандык 4 сабыр жазган эжелерди жана агаларды бул жерге чакыралы. Араңыздарда барбы тугандар? Эжеге келиңиз. Жага келели. Эгерде ким жазган болсо бул жерге келсеңиздер болот. Мына туралы. Кармап туралы ушундай. Дагы барбы тугандар? Кыздардан, жигиттерден болсо бул жерге келели келиңиздер, бат-баттар. Дагы башка эжелерден барбы тугандар? Аябай таланттуу эжелер, айымдар, мырзалар келген. Кел, силерде барбы? Отуруп туралы ага. Кейинирээк трансфер кылабыз. Кеттик ана. Биз сиздер менен алгаш таанышалы, андан кийин оригиналдуу ыр-саптарын сиздерден окуйда. Андан ары эң жакшы жазган эжебизге же мырзагабы жакшыгай белектерди берели. Түшүндүк э? Кеттик ана. Баштадык. Атыңыз ким? Атым Айтолу. Айтолу. Сизден? Минбара. Жакшы. Азина. Азина. Батбек. Жакшы? Зарлык. Зарлык. Эң жакшы тугандар, мынакей жаштагай ыр-саптарын жазып өтүштү. Эми кичинекей балдарды мен болсо алдыңызга карап отуралы. Сизден ошол жазган ыр-сабыңызды окуй эле. Кет. Аяш кызым арнап жаздым. Жарашып сага ак көйнөк, сулуулугуң суктанткан, жүрө бергин көйкөлөп, бактың арга бөлөнүп. Кол чаппайлы болот тугандар, эң жакшы жазыптыр. Рахмат. Кеттик эми сиздиген окуйлар. Аяшым, досумду урматтаңыз. Себеби сизге өзүн багыштаган. Досум, сиз Аячты кадырламаңыз. Эл көрүп назар салсын атышпаган. Экөөңөр ата-энеңер урматтаган, себеби жаштыгыңдан максат кылган. Аллага разы болуп шектен деген. Экөөңөрдү жакын тутуп, бактыңарды табыштаган. Рахмат, кол чапалар, кол чапалар, кеттик. Жадырап жайнап жүрүңүздөр, эч качан кайгы тартпасын жүзүңүздөр. Экөөңүздөрдү жакын кылган махабат өчпөсүн ыйык тунук сүйүңүздөр. Кол чапалар, кеттик. Жигиттер болду, кеттик. Мен жазган жок, азыр ушул жерге чыкканда эле кичине токудум. Белегин алып, шарты шаңданып, куттуктап келдик мына сени досторум. Кут болсун досум, үйлөнүү тоюм. Куттуктап келдик мына сени досторум. Кут болсун досум, бактылуу болгун. Рахмат. Жакшы эме? Азаматсыздар, келиңиз, сиздики кана? Мен кагазга жазбай эле эмесмин. Ата-энеңди сыйлаган, дүйнөгө даңкын чыгарган, Чыңгыз агама айткандай, даңктуу болгон Доорбек. Гүлдөй назик Нуриза, наздуулугуң кетпесин, бул жүзүңдө ар дайым назгүл болуп жүргөн, ата-энеңди даңктаган ыймандуу кыздың Нуриза. Рахмат, келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу меймандар. Шашылып, одноклассникти ачтыңар. Кыялданып, бири-бириңе жаздыңар. Урматтап, сыйлап түбөлүккө, мына бүгүн чын сүйүүдөн бакыт таптыңар. Olsun tuğanlar. En жакшыгай жазылыптыр. Эми биринчи шарттан өттүңүздөр. Конкурс аркылуу биз силерге жакшыгай белектер беребиз. Жакшыгай өзүңүздөр айтып өттүңүздөр. Эми ошол өзүңүздөр айткан ыр-саптарды эми оон менен айтып көрөлү. Кандай болот, э? Өзүңүздөрчө мындай. Буну токтоп турабыз, өзгөчө оон менен айталы, кандай чыгат экен? Кеттик анда. Жарашып сага ак көйнөк, сулуулугуң суктанткан, жүрө бергин көйкөлүп, бактыңарга бөлөнүп.
Қол чаулар тұғына, қол чапуылы. Азаматсыздар, кеттік. Оғын мен айталым. Аяшым досымды ұрматтаңыз, себебі сізге өзін бағыштаған. Досым, сіз аяшты қадырлаңыз, көріп назын сатсын ашышпаған. Көңір алтенеңер ұрматтағын, себебі жаштығынан мақсат қылған. Аллаға разы болып шекінбеген, көңірді жақын тұтып баққаларды табыштаған. Рахмат, жақсы еттік. Оғын мен айталым. Жадырап жайнап жүріңізді, ешқашан қайғы тартпасын жүзіңіздір. Екіңіздерді жақын қылған махаббат, өшпесін ұйқынып сүйіңіздір. Жақсы болды. Азаматсыз, кеттік. Сен оғын мен айттың, жаңа? Азаматсыз, сіз айталым, оғын мен. Ата-енеңді урматтаған, даңқты болғын Дорбек. Назды гүлім еш өтпөсін, назик болғын Нуриза. Ата-енеңді сен әрдайым сыйлағыға. Akıllı жігітіңіздер алады, кеттік. Оғын мен. Шашылып, одноклассникті аштыңар, қиялданып, бірі-біріңе жаздыңар, ұрматтап, сыйлап түбөлігі, шын сүйуді, мұна бүгін бақыт таптыңар. Рахмат, қол шапқан келіңіздер. Жақсағай, оғын мен айттыңыздар, ойын олсын 3-ші шарты мұндай. 3-ші шартында біз жең үшін анықтап, анакин белекті бәрілі. 3-ші шарты ұшыл үр саптарыны емі реп түрінде айтып көреді. Образмен, йо, кама, йо, деді. Реп түрінде ешекелер айталы, жақшы айтқан ешемізге, жаңа мырзаға біз өзгөче белек береді туғандар. Көңілі бір осылар. Кеттік анда, ешек атыңызды біле? Айтолық ешеміз. Образмен мұндай билеп, йо деп айтады. Кеттік анда, баштар. Жарашып саға ақ көйлек. Жүреге берген көйгөріп, бақтың арғанға біліңір. Йо деп, азаматсыз кеттік анда, кейінгі бұзыз, мұндай. Образмен мұндай билеп, йо, кама, йо деп айтады, кеттік анда. Деп. Аяшым досымды ұрматтаңыз, сізге өзін бағыштаған. Досым, сіз аяшты қадырлаңыз. Өткелер назы сасын атышмаған. Екіңір ата-енеңен ұрматтаған, себебі жашықтан мақсат қылған. Аллаға разы болып шекінбеген. Екіңірді жақсы бақытын артынан. Жадырап жайнап жүріңіздер, ешқашан өшпесін сүйіңіздер. Екіңіздерді жақын қылған махаббат. Қырғызда дүниені дөңгелеп жылдай айтқандай адам болдың Дорбек. Ата-енеңді сыйлаған, наз гүлімен өшпеген Назгүл Нуриза. Өчіріп тұрсам? Балдар қол жауыз. Зем қар? MC Дора, Геят Нуриза, бақылы оқылар. Шашылы тазақпасының аштыңар, бірі-біріңе қиялданып жаздыңар. Түбөлі көрматтар бірі-біріңге, шын сүйді мұнайды бақыт таптыңар. Рахмат тұғындар, қол шапқалы. Жақсылығай, өзгөче таланты бар инсандар, жол жүнелер реп түрінде дағы өтіп өткесін, азаматсыздар, келіңіздер, анда тұғындар, мына кештегі олда чекке шығып тұралы келіңіздер. Ошол айымдарға, мырзаларға қол шаулар мен анықтаймыз соғандар. Егерде кемге көп қол шаулар шалған болса, біз бұл жердегі өзгөче тифалды сіздерге өрейді.
атайын той иелерінің тарауынан келіңіздер, ушул белекти биз сиздерге көрөбүз, келиңиздер. Биринчи кол чабуулар туугандар. Жакшылап көңүл буралы. Биринчи жекебизге. Рахмат. Ал эми кийинки кол чабуулар экинчи кызыбызга. Рахмат. Ал эми үчүнчү кызыбызга. Өзем рэперге окшоп турат, мындай саалаттуу, йоо дейт туугандар. Бак болсо, төртүнчү жигитибизге. Рахмат. Ал эми өзгөчө Кыргызстан йоо деген сөздөрдү кошкон эжебизге кол чабуулар. Азаматсыздар. Эң акыркы жигитке кол чабуулар. Рахмат туугандар, өзүңүздөр көрдүңүздөр, жакшылыгай сөздөрдү коштоп кеткен. Деген ошол кыргыз жерибизде Кыргызстан деген сөздү коштогон эжебизге биринчи месалда. Кол чабуулар. Рахмат. Ал эми кийинки өзгөчө жакшылыгай айтып кеткен эжебизге сизге дагы болбосо мындай туралы келиңиз. Жанагы андан кийин өзгөчө айткан мени бул жердеги досума дагы жана ушундай эле бул жердеги келиңиз мына рэпке окшотуп айтканыңыз үчүн туруп жана дагы келиңиздер. Өзгөчө жакшылыгай айткан бул жердеги кызыбызга дагы сизге зарлык достор сакадагы бул болсун. Кол чабуулар туугандар. Рахмат. Стоп. Сиздерге айтайбыз, ушундай жакшылыгай ырларды чыгарып, ушундай жакшылыгай тойлорду гана, башка жерлерде дагы айтып жүрсөңүздөр болот. Чоң рахмат. Ийгилик. Олтурабыз эми. Кол чабуу туугандар. Эки жаштын достору, группалаштары, баарыңыздар сөзгө даярданып туралы. Ага чейин бул жердеги кичинекей балдардын баардыгын чакыралы. Кара жорго бийлейин деген кичине балдар мен алдыма келели. Келип коебуз. Шампанский атылсын, бакалдары чачылсын. Эжем менен жездемдин бактылары ачылсын. Азаматсыз. Рахмат. Гүлзадам мен Доод байке. Бактуу болуу. Красавчики. Азаматсыз. Эжем менен жездем бактуу болобуз. Азаматсыз. Сары түндүк каламын, сары гүлгө каламын, кайнен болом. Кайсы болот? Бир тууганым айдайым, сага ырым арнайын, Нуриза эже сизге деп ушул өрдө жазганмын. Азаматсыз. Рахмат. Кеттик анда. Белектерди бергеле, андан кайра болжага келели. Кеттик анда. Музыка иштеп баштайт. Мына ушул кичинекей балдар атайын тойго даярданып келиптир туугандар. Кара жорго бийине бийлейбиздер. Бир азга сабыр кылып, көңүл буралы келиңиздер. Ушул кичинекей балдардын кара жорго бийине кеттик анда. Музыка. Şam gelelim,
жүрөктү шаттыгын ушундай тойлоңуз келе бербес ыңгайга мындай шатты күн кайда ойнуңуздар агайын бийлеңиздер мындайда бийле жигиттер жанып турган түнүктөр чыкмайынча токтобо маңдайыңдан тунук бер бийле кыздар буралы бизге сайран туралы жалындасын от сезим жүрөк турсун кубалы Азаматсыздар, қол шапқа ол келесіздер бештеге оларға. Ең жақсы. Жақшылағай ақшаларға ештеп алды қарайым. Отырағыз ең келіңіздер. Бештеге олар, отырып тұрағы бардыңыз. Одаке, азыр қара жорғалын жақшылағай түрін көрдіңіздер тоғадар. Емен шелені қара жорғалы көңіл бұрыңыздар, бұл жердегі Нұриза қызыңыздың бір тоғадарынан сіздерге жақшылағай белек болса. Келіңіздер аға. Azdır götür iyi değil sıkıştı olma. Var o.
кайрадан кабыл тилектерге кезек берели. Андан ары баарыңыздарды чогуу бийге чакырабыз. Алдыңыздарга эйт тартып атат. Бар болуңуздар. Бул жерге алгач 2 жаштын достору сөзгө даярданып туралы ага чейинбес Доорбектин группалаштарын чакыралы. Оң жагыма жаштакай болгон Кызыл Кыядагы группалаштары ошондой эле сол жагыма Оштон келген группалаштар чогуу келели. Эки жаштын жакын досу баштаган жалпы достору, классташтары, баарыңыздар сөзгө даярданып туралы. Ага чейинбес, бул жердеги Кызыл Кыядан келген, ошондой эле Оштон келген группалаштардан жакшы тилектерди калат. Ордолу шаардан келген группалаштардан баштайлы. Саламатсыздарбы, бүгүнкү тойлун күнөөкөрү досубуз Доорбек Айшыл Риза. Кармашкан колуңуздар эч убакта үзүлбөсүн. Байкатпастан ордо алып сезимди, төрөк алып келип келдиң жеңиңди. Сен жаркырап мурун чачып тарыган болуп калдың апакемдин келини. Тагдыр буйруп сени мага бердиби, бекем карма сенин бактың дедиби. Ак жолдун кара көзгө жарашып болуп калдың апакемдин келини. Оштон мамлекеттик юридикалык институтунан келген Доорбектин группалаштары досум бактылуу бол. Чоң рахмат. Красавчики. Дагы бир өз достор келиңиз. Биринчиден салам алейкум, урматтуу меймандар. Досум Доорбек Айшыл Риза. Бүгүнкү баш кошуу кечиңиз куттуу болсун. Досум бактылуу болгон. Калоорум бир гана жакшылык, адал чөйрөдө ата турмак менен өмүр бактылуу болгон. Досум генералдар группалаштардын атынан мүнөт сурайбыз. Аманат болсо, саз болуп келдик. Жакшы өткөрүп Таква, калганыбыз коштолгон, ушундай туруп туралы. Бул жердеги Кызыл Кыядан келген жаштагай группалаштардан сөз. Саламатсыздарбы, ушу кеченин катышуучулары. Досум Доорбек. Ушу кеченин караңгы түндү жарыктып турган 2 жаш. Бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар, бай болуңуздар. Рахмат, сине да бактылуу болуң. Ассаламу алейкум, ушу кеченин күбөлөрү ак торкон жайып жакшы маңайда күтүп алган Айшене Айшага эң биринчи рахмат айтабыз. Анан кийин ушу кеченин көркүнө көрк кошкон 2 жаш биздин эң жакын группалаш. Весна группалаштар кандай? Ошо. Сага калоорум досум, чын ден соолук, узак өмүр, Аяш менен дайым бактылуу бол, кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Россиядагы группалаштар атынан, анын кичине иштер менен болуп келерде калган группалаштар атынан, ушу бардыгыңыз аттан чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Дайым бактылуу бол, бай бол, бар бол. Сен дагы бар бол, кеттик ата. Калганыбыз коштоло, электер берер, кеттик.
Жалпы группалаштар келесіздер. Естелікке сүрет көршілі, андан кейін бір аз қорқап келесіздер. Анткені бұл жердегі Доорбектің жақын досы баштаған жалпы достарын сөзге шақырала. Жана ушундай эле Нуриза кызыбызды жақын досы баштаған жалпы достары, группалаштары, классташтары. Баарыңыздар чоң келеді. Жакшы тилектерди сиздерден алалы. Ел коюңуздар. Рахмат. Кыздын 40 жашылыкты Нуриза кызыбыздын досторунан баштайлы. Группалаштар бир аз ордон туралы. Келиңиздер. Assalamu alaikum деп саламымды берейин. 2 жашка мен бүгүн каалоо айтып кетейин. Алла Таала пайгамбарым бактыңарды бер кылды. Экөөңөрдү мына бүгүн турмушумду тең кылды. Ортоңордо махаббат канат каккан көө болсун. Үй бүлөңдү сүйүндү, кереметтүү нур болсун. Асыл досум, жан досум, келин болор үйүңө, кадамдарың кот болсун. Күлүп турган жүзүңө ак жолугуң кут болсун. Кайнатыңа энеңе келин эмес кыз болгон. Алар берсе ак бата, тилегени бүт болсун. Окумуштуулар айткандай, кыз жигиттин сүйүүсү ортодогу наристе. Эмки жылы жан досум, эне болгон периште. О, Сара. Рахмат. Мына кыздардан бир өз коштойлу, калганыңыз коштолор, Досым Нуриза, Аяшым Дорбек, силерге дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалайм. Жана келбей калган классташ кыздардын атынан да куттуктап кетем. О, Сара. Сау болсун, келиңиз. Суу аяш, сууларга суктанбаңыз. Сууларды көргөндө оң көзүңүз кыспаңыз. Жаныңызда жандай досум турганда, түбөлүккө урматтаңыз, сыйлаңыз. Досум Нуриза, аккан судай узун болсун өмүрүм. Эч убакта өчпөс болсун көңүлүм. Жүрөгүңдүн ар бир сырын түшүнгөн, алтын кыял адам болсун күбөйүм. Мен бул 2 жашка таңкы шүдүрүмдүн тамчысындай тазедин соолук, тоо гүлүндөй бажырайган бакыт, булак суусундай мөлтүрөгөн тунук сүйүү калам. Бактылуу болгула баш кошкон 2 жаш, таалайлуу болгула табышкан 2 жаш. О, Сара. Сарбасыздарбы ушул жерге келген меймандар жана коноктор. Унутпа, актан менен аксып берген, ардакка уулум менен кызым деген. Уул үйлөп кыз узаткан ата энени урматтап сыйлагыла кадыр бар менен. Досум жана Аяшым, мындан аркы турмуш жолуңар байсалдуу болсун. Жана ошондой эле силерге кааларым, дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды каалай келем. Келе албай калган группалаштардын атынан да куттуктап кетем. Жана ошондой эле жалпы Мед колледждин бир ады тайпасынын атынан, жана ошондой эле куратордун атынан да чоң куттуктап кетемин. Калганыңыз коштолор, кыздар. Бактылууңуздардан болуңуздар, бир аз аркараак жылып туралы келиңиздер, болбосо. Бул жердеги Доорбек мырзанын досторунан болот. Досум Доорбек, Аяшым Нуриза, силерге кааларым чындын соолук менен бактылуу болсун. Красавчик. Досым жана Аяшым, силердин колдонгор үзүлбөсүн, бактылуу болуңуздар. Красавчик. Досым Доорбек жана Аяшым Нуриза, кармашкан колуңар ачыксан үзүлбөсүн. Ушинтип эле ар дайым элди сыйлаган жаштардан жүрүп эле, ар дайым бактылуу болгула. Ушундай күндө жакшылык күндөрдө жүрүп эле, ар дайым силердин кааларың жакшы, бактылуу болот, жагыңыз жаштардан жүрүп. Красавчик. Досым Доорбек, Аяшым Нуриза, ушундай үзүлбөсүн. Атыңызды сыйлайм, жагыңыз жаштардан жүрүп. Бактылуу болот. Рахмат. Калганыңыз коштолор, жигиттер. Досуңар бекем болсун, каалуу текер бир болсун, Яттык. Достуктун шертин танбаган, дайыма колдоп жандаган, түшүктү ушул жалгандай, күйүктө мен болгон, күзгүгө мен болгон, досу жок деген бар.
Rahmat. Hurmatli do'stlar, kelinglar. Esdalik surat ko'rishib. Sarlayingizlarning huzurida o'sha kundan esdalik bo'lsa-da. Muzika istalmoqda. Vaqtli o'yin bilan o'rnashlar meni. Krasavchiklarga so'z bor. Assalomu alaykum, qutlug' xushak kechingizlar bilan alыс жақыннан kelgan туғандар. Şu do'stim Doğrubek, Ayash Mirzaning uylanish ulpa to'yina xush kelibsizlar. 2 yaş uylanish ulpa to'yinglar qutlu bo'lsin. Bashingizga balqildagan baqit bo'lsin. Turmuşda seler baskan dаңғыр жолы ар дайым гүлдүү жана байсалдуу болсун. Урматтуу 2 жаш, ушул селердин тоюңа келген баардык коноктор биз селерге бакыт каалайбыз. А бактылуу болуш өзүңөрдүн колуңарда. Өзүңөр аракет кылып бактылуу болгула. Красавчик. Досым бактылуу бол. Саламатсыздарбы? Мен аз сүйлөгөн убактым жок. Ошого көбүрөөк сүйлөп Doğrubek dostum, Ayashim Mirza. Ак ийилет бирок сыңмайт деп, кара кирлет бирок билинбейт деп. Достum, ушу биздин достугубуздун арасында көңүлүңдө ушу кир болсо, ак көңүл болуп жүрө бергин. Аяш биз барганда ушу бизди тосуп алып тура бергин. Бактылуу болгула. Красавчик. Шода. Красавчик. Шо тугудар. Айтылган тилектер кабыл болсун, 2 жашты куттуктайлы. Кеттик анда. Достор. Olsun деген кыргыз элинде жакшы сөздөр бар. Ошосуга карандай достордун айтылган тилектери кабыл болсун, бактылуу ой менен курулса. Ал эми туугандар, ай калышы уктаса, күн жарымай жакшы, мына ушундай кечеде чогуу түшкөн бий жакшы. Баарыңыздар да жарым саат өртүрмөккө бийге чакыралам. Музыка истеп Suyu
Atası Cengişbek ağamızda, Coşköy'de Azınbek ağamız çakmalı. Hürmetli tuğanlar, göğün kuralı, bu tabiatın mıyızamıgen tuğanlar. Her bir nersenin başı, ortası, ayağı olken tuğanlar. Hoş olsun abimde 2 yaşlık toyunu başladık ile, jakşı tileklerim ile, jakşı akpata ile 2 yaşlık toyunu ayaklaydı tuğanlar. Birazga tinchlik saqlab turali, kelgan qo'noqlarga rozichilik so'zini aytib, o'sha kechemizda jiyintiqtab 2 yoshga afqota berish uchun bugungi kechemizdan boshchilarni o'rnaladi. Kelinglar. Mehmanlar, sizlarga rahmat kelishinglar. 2 yoshda qo'lda yaxshi o'ynab berganingizga rahmat. To'ydan bitirib bo'ldi ekan. O'sha cho'ng rahmat sizlarga. Rahmat tuğanlar, jamg'ir bilan yer ko'girib, bata bilan el ko'girib, kiyim ko'tarsa bilekde, Alloh bersin tilekde. Bağın saralı kaldaşıp turalı, bu жерде ечемес. 2 yaşqa, kelgen qo'noqlarga jaşlıqay, aq patağı berip tuğanlar. Alın kaldaşlar, gelingizler. Hoş gelipsizler kudalar, kudagıylar, meymanlar, ballar, bağdığınızlarga. Oymen şu kelgenizlerge rahmat, oymen. Rahmat. 2 yaş baxtılı olsun degenler bağırыңızlar, 10 koldu biyik көтерелі tuğanlar. Bala çakalım olsun degenler bağırın sol koldu çavalayla, alaqanlar. Yaşlarımızdan şunday biyikkem olsa. Hayır aşalı, hayır aşamalı, hayır aşalı. Bol degen, dersi. Rahmat. Kelgen kalamızdan arası olunuzlar, Akjol sizlerge 2 yaş. Baxtılı oyun okurlar. Sizlerde toy yorumenen zatalar. Rahmat. Kelgen kalamızdan razı olunuzlar toğular. Rahmat, gelingizler. Nima qilaman? 2 yosh, qanday gilelim? O'rtoq gilelim, o'rtoq. 2 yoshlarida javob bilan qizlar o'tadi-ku bo'lsa, o'sha gulni sizlarga beyik qadar tashlab ketadi, gelingizler. Gelingiz.
Osmaylı'yı. Жалаңғана қыздар. Dayandımalı ошол күндө мен силерге ошол келинчегиңизди таштайлы. Уну болсо жакшыгай Дания. Аталым да көндүргөндө. Ал эми биз 3 киши санайбыз, 3 киши санаганда ошол күндө ыргыталы. Келишиге? 1 2 секунддар ыргытабыз, э? О, тиймесин. 2,5 3 Rıhma, gel bak. Tamam, sen git. Gel. Atın git. Rahmat. Ulan uşul 2 yaşka uşul sendagi baxtılığınızdan bol. Ulan uşul günde 1, 2, 3 degende ötüge bunday bir ko'tarib qo'yadi, eh? Ertaga 1, 2, 3. Rahmat, siz bana bir öğretiniz var, sizler baxtlı olursunuz bolsa bana. Akıcı ol sizlerge ihtiyaç. Toy yeri böyle, uzak koyalım. Balışı bir yudum, bu konuk dolayacak. Doğdu benim limonlar, koymasaydı canlar. Konuşunca yapar, koymasaydı diyecek can. Koymasaydı diyecek can. Altınımda gül bahçe, alanımda cence. Argılardan geçiriz, alanım dolayacak. Koşuluşum belki yaşımcı boluptur car car. Kovalışım bir yudum, kut olup doğru. Ben basıcım kuru. Жашоодо бек болсун, дербеле. Жашоодо бир болсун оюңар, бек болсун кармаштык болгула. Урматтуу 2 жаш, ар дайым бактылуу болгула. Ал эми урматтуу тилегөчүлөр, биз ушу менен 2 жаштын акты оюну аяктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Даси.